iya aya basi bantu bangira mukeneye kujya kwiga mu mahanga cyangwa gukora y'akazi. Hari abantu buri bumva ngo visa zo kujya muri za Canada hehe bakazumva nk'inzozi. Hano muri Best Education Moncheri w'amafaranga yawe wishyuye umwihariko wacu. Iyo utabonye visa nkuko twabigusezeranije kandi turagufasha kuva bitangiye kugeza ubonye visa. Iyo utayibonye tugusubiza amafaranga yawe dusinya na kontra, amafaranga yawe tuyagusubiza nkuko wayaduhaye yose. Iyo utabonye visa mbega nukorana na Best Education ntujye hanze ntituzaguterekere. Best Education Limited iramenyesha ubyifuza wese uwarangije amashuri yisumbuye ko ibafitiye full scholarship, partial scholarship ndetse n'akazi mu bihugu bitandukanye harimo Canada, Amerika, UK, Germany, Australia, Poland, China n'ibindi bihugu bitandukanye mu byiciro byose harimo diploma, bachelor's degree, master's degree ndetse na PhD. Turabibutsa ko turi intyoza mu gushaka visa z'ubwoko bwose mu gihe kitarambiranye. Umwihariko wacu dukurikirana abatugannye kugeza bamenyereye bakabona n'akazi mu bihugu baba bagiyemo. Wifuza serivisi zacu wasura urubuga rwacu ari rwo @besteducation.raw cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero zikurikira 0788 86 06 52 cyangwa ukadusanga aho dukorera mu nyubako ya Chic floor ya mbere ku muryango B17. Simubyiboneye limited aya basi zima entertainment. Ano hantu wagiye gushya Moncheri n'ubundi nta bukwe duteze gukora, reka tuhatwikire rimwe. Bimeze bite? Narakubwiye ngo nuko wumvishe ngo ni Rocky ni Kimomo ni Kibahana, jumenye ko ahantu ndi hadatana n'umuriro. Iyo utabonye umuriro habona umwotsi, sibyo? Ya buri hantu ubonye umuriro cyangwa buri hantu ubonye umwotsi jumenya ko Rocky yarahari aho hafi cyangwa se ngihari. Hey! Sima Entertainment na Rock Entertainment na True Art Entertainment ku bufatanye The Solution Entertainment Group. Mambo vipi? Bimeze bite rero? Byifashe bite? Nuko tugatangiye. Abari hanze mu banguke twirira isi. Zero gravity management. Sibyo? Niki? Hey! Namba uno ndacyahari noneho. Nuko dutangiye filime yacu ndetse baranzi ndahumura sinikoraho simubizi. Nuko dutangiye filime yacu The Solution Entertainment Group ndetse na Rock Entertainment. Nuko dutangiye filime yacu weca rutuze gusa kuko bino bintu bisaba kuba warabyize, ntago ari ibintu umuntu abyuka mu gitondo gusa ngo nkwe. Hey! Dutangiye filime yacu gutya. Nuko dutangiye ati amadolari agera mu 358 bimaze iminsi byibye muri banki. Turi kwibiye banki uburyo yinjira muri banki akanasohokamo ntibisanzwe. Muri weekend hari indi banki nanone yibwe ndetse uwiba ntaramenyekana. Urebe modus operandi umuntu burya akoramo yiba ntago birasobanuka. Ati nanone uwo mugabo bamwise in and out bandit, ibandi ryinjira rinasohoka mbega ngo ribikora mu buryo budasanzwe, ryinjira risohoka iryo bandi ninde ariko bakwereka hano nuri kwiba wafite uburyo ateguramo bamwita in and out bandit. To Liam Neeson mama we uyu mugabo n'umuyitinzi mwibuke muri Tekken yagukiniye amafilime menshi yagarutse. Hari igisambo bataramenya ibyo gikora kibikora gute. Honest faith cyangwa se igisambo kivugisha ukuri rwose kifitiye umutima uvuga ukuri kitabeshya cyaje hano. Nibaza igisambo ariko kitabeshya cy'icyana cyiza kikijama ni Jimmy w'umujama nawe mbona ari igisambo. Allo mugabo abatuje niwe wiba twamubonye. Nebe haje ariko haje abakoramo ntabahari. Mugabo azana nimba nabashaka kubiba izanye muri kontwari n'urusambo do kare bano hari ibitabo hari uri gusoma katorore do uyu muntu abari kunywa ibikino urwunge ni iki? We
Good. Byiza. I was wondering when somebody was going to show up and help nibazaga umuntu ukora n'igihe ari buze akamfasha need a storage unit. nkenere ahantu najya mbika ibintu byanjye hari abantu rero bagira ibyo bitwa bya storage unit wowe ugenda ukavuga ati ngiye nyine ahantu najya nza ngapakira ibintu byanjye nkabihabika Depending on how. mfite imizigo yanjye nshaka kujya mbika hano You prefer smelly? urashaka ahantu hanuka se kuba ari uzajya ubika ibintu Ooh, that looks good. ndabona ibyo bintu uri kunywa ari byiza I mean, nyemerera Thank you. urakoze you work here, right? ukora hano sibyo Ew. yego nkora hano kumbe kano gakobwa niko gakora hano kari kumukinisha I prefer to call it paid study hall. You're at college, huh? njye niga muri segonde niga muri bwa kaminuza BC, grad school. umva ndi kurangiza amashuri wane Good for you. byiza kuri wowe So let me guess. You need a storage unit. nawe ukeneye storage unit ahantu yajya abika ibintu bye yego Doesn't smell. nkeneye ahantu rwose ariko hatanuka reka tube n'iki nagukorera ariko Should probably switch places. tubanze duhinduranye uze hano ngenzaho kuko ninjye ukora ni umusore n'igisambo aje gusa abantu yajya abika ibintu bye hari mbega bagurisha amasitoka ahantu wajya uza ugasitoka ibintu byawe n'iki n'iki ariko nabyita mperutseyo The blank with your name here. amazina yawe turayoza hano nitwa Tom We have small, medium, and large. dufite ububiko buto buringaniye n'ubunini kurushaho Might so, I guess. nta bintu byinshi mfite Medium should work. umpaye uburi hagati nyine ububiko buringaniye byankorera katurore Annie, witwa nde ani Medium and urashaka ububiko buringaniye butanuka sibyo ni umusore ni n'igisambo niwo muhamagara afite barakwereka huye n'uriya mukobwa hashize umwaka bamenyanye bahuriye ahantu n'iki barakwereka hashize umwaka muri kureba filime hey umwaka umaze gushira biriya bibaye tubonye umusore ko ari igisambo ndetse amaze kujya guhura n'umukobwa witwa Ani akamwaka ububiko hakurikiyeho iki wajana amena inzugi hey do cya gisambo dore ngiki ingesi ipfa na nyira yapfuye ariko buriya nkunda ibisambo koko yaje gukingurana injira the back door was open. winjiye gute umuryango wari ufunguye kumba amenye urugi there's a for sale. yazanye wa mukobwa bamaranye umwaka bari kumwe Breaking and entering. mani kuba hari icyapa cy'uko ino nzigurishwa ntabwo bikwemerera kuza tuyimena twinjiramo ko tubonye Normal for a little mischief, but what binjiye mu rugo rw'abandi are we doing here? turakora icyano bahuye umwaka ushize What do you think? uratekereza iki urebe iyi nzu urayibona ute ni inzu y'abandi I think it's ni inzu iri icyapa cy'uko igurishwa cute. ndakeka inzu ni nziza That reminds me of the cape I grew up in. iyi nzu inyibutsa rwose ahantu nakuriye va kubeshya ariko ni inzu nziza Maybe yellow. iyi nzu bayisiga nk'irangi ry'umuhondo niryo ryaba ryiza And ameka ikorori great neighborhood, lots of nice restaurants and parks. And I hear amazing police department, so let's get out of here. urabizi tuve hano tugende polisi itanadufunga mu nzu y'abandi wumve Maybe they'll go easy on us if we make a decent. polisi ariko ije tukayibwira neza ishobora kugabanya igihano I'm sorry, what? ngwiki There's a few interested in moving. in. wakwemera tukimuka tukaba muri iyi nzu Are you? tukabana Okay, are you messing with me right now? uri kunyinisha wa muginga yo iyi nzu wayikura oya It's been a year, Annie. hashize umwaka sibyo hani umwaka It has. yego hashize umwaka koko It's been a wonderful, wonderful year. I just ndetse wari umwaka wagenze neza bari kunywa amayoga bari kunywa urwunge abakobwa basigaye bakunda urwunge koko I haven't lived with anyone since the divorce, and nta wundi muntu ndabana nawe kuva nahana divorce n'umugabo wanjye wa mbere I just can't go through that again. ntabwo nshaka kongera guca mu bibazo nk'ibyo byo guhana divorce n'umugabo I promise. ndagusezeranya ntabwo uzigera ubicamo mbega njye nzakubanira neza urebye shushu ntandukanye n'abandi bahungu kwa kundi udusore twose tuza tuvuga titi niwe wambwiye ngo iyo ushaka gutereta neza ngo ugenda ubwira umukobwa umwangisha abahungu ubwira umukobwa bariya abahungu ni abana babi abahungu uzi ukuntu babeshya nyine we ntiwivuga ukavuga abahungu ngo nabi muri rusange ngo niyo style ya titi ngo birakora mbega ni ukwangisha abaturage ubutegetsi buriho bw'abahungu ubwira abakobwa ati abahungu ni abana babi ni njye muntu mwiza Okay. Yeah. kumva umukobwa yaremeye babane hari hashize umwaka uyu mugabo twatangiye batubwira ngo ni igisambo nako twanabyiboneye Annie, ani there is something else I need to tell you. hari ikindi kintu nshaka kukubwira Not tonight. This apana iri joro reka mbanze n'inywera urwunge is for one night. iyi siripurize unkoreye iri joro irarenze umugabo afite inzu nziza You can wait.
sawa kirategereza icyo nari ngiye kukubwira. Bwarakeye bimeze bite? Turacyari mu mujyi bawita Gatsata kugira biborohe. Tuvuye hariya hano haruhari dore ukuntu areba ni Nando, dore ijigo Nando dore ijigo Nando hano mu modoka katurore ari kurya amandazi n'ibintu by'ibyayi. Nando ararya buriya ntukabona inda yaraje kureba ngo ugire ngo ni ibintu bipfa kumanuka mu kirere bikikubita hasi, amagara aramirwa, aba yaramize amagara. Gabriel akira muginga we ni Nando. I guess some real dog food, huh? Muginga we kandi barasangira nuko umushunishaho nago yakamuha kose. Asa n'imbwa ye umugabo. Hari umuntu rero ukabona rwose. And that Teresa's dog. Iyo si imbwa ya Teresa yahoze ari bisobanuye iki? Boss. Twahanye divorce n'umugore wanjye Teresa. Byanyabyo. She got the house and I got Tazzy. Umugore bamuhaye inzu ngiye ntwari imbwa. But the frickin' lawyer was asking for everything. Yari afite umwavoka ushaka ibintu byose. Box we own. So I Inzu, imodoka, ibintu byose. Judge was rational and cut everything down the middle. Umucamanza navuze ngo tugabane. She preferred that. Umugore ahitamo inzu cyangwa imbwa. Umugore ahitamo inzu ngiye ntwari imbwa. Umva ari ku bwenge. Namurushije ubwenge yatwaye inzu ntwari imbwa. Tuvuye yaratugaruke kuri hoteli bita Charleston. Ibaze ko nta hoteli birampa amafaranga wana. Buno ziratekereza. Hari hoteli iri hano. Wa mugabo ni yarimo. Uyu mugabo turamuzi yitwa Tom. Hey! Yahoze ari igisambo. Nubu nicyo buringe sipfanyira yamaze gupfa. Umugabo akora telefone ndagira ngo ukurikire filime witonze. Hatagira ikintu kigucika. Narakubwiye ngo iri kuri filime yasobanuye nanjye umenya ko utekanye ushatse ujya no muri telefone ugacata. Kuko ubuzi kuri bumenye ibintu byose uko byifasha. Ijambo kurindi twize neza barabizi. Arahamagara umugabo ari muri hoteli. Umve. Alo. Uhamagaye kuri FBI twagufasha iki? I'm the in and out bandit. Ninjye mwita ryabandi ryinjira rikahita risohoka. Ndashaka ko mumfunga. Hey! Boretse gato. Ibaze guhamagara polisi ati ninjye ryabandi muhora muhiga ryiba amabank in and out bandit. Ryinjira ngo risohoka niko baryise. Polisi nyine itayumva uri ikigo ryiguca n'amazi ravuga ati niba abantu badutesha umutwe. Sam Baker, how can I help you? Uyu ni special agent Sam Baker, nagufasha iki? In and out bandit. Ninjye in and out bandit. Ndashaka ko mumfunga. Boretse segonda. We got another in and out confession. Dufite nanone undi muntu uri kwita ngo niwe ryabandi. Bivuze ngo ni benshi bahamagara. Whatever that means. Bisobanuye iki? Banze no kubiha agaciro. Okay. Sa. With a name. Ngavuga izina ryawe. Tom. Nitwa Tom. Tom Carter. Tom Carter. Okay. Okay. Bamuciye amazi urumva polisi rawo kavuga ngo wamwicanye maze iminsi muhiga ninjye narigira ngo mumfunge polisi itivuga ati uyu muntu ari kudukinisha. Humor me. Nganshimisha mbwira. I've robbed 12 banks in 7 states. Nibye banki 12 mu mareta. For $9 million in cash. Atandukanye. Mfite miliyoni 9 cash zikibitse. I take. About 8 years. Byagutwaye igihe kingana iki kwibizo miliyoni 9 imyaka 8. Okay. Gusa maze umwaka nta kintu niba. Wadu address zaho tugusanga. Want to make a deal? Tubanze twumvikane. Deal. Twumvikane. Umve. Kind of deal. Twumvikane iki? For all the money I stole, every penny. Amafaranga yose nibye ndacyayabitse na nataru nariyo. Ndayabasubiza. 2 years. Mu ngabaniriza ijyano. Security. Mu mfunga imyaka 2. Boston. Kandi muri Boston. You thought. Kandi baje bansura uko babona inyibukuse baje bansura. And what's so important about it? Kuki ushaka gufungirwa muri Boston? I met a woman. Nahuye n'umugore mfa magambo. Smart. Umukobwa ufite ubwenge. Driven. Wita ku bantu ushimishije. Adore every bit of her. Ndamukunda buri kantu kose kamuriho. With her for the rest of my days. Ndashaka kuzabana n'uwo mugore imyaka y'ubuzima bwanjye bwose. Ariko sinshaka kubana nawe mubeshya hahise hanjye. Well, she sounds like an incredible woman. Bisa nkaho umugore adasanzwe ugiye gutuma igisambo gihinduka kikemera gufungwa imyaka 2. And all the dollar bills in the world. Uwo mukobwa arenze amafaranga yose yo mwisi. So, do we have a deal? Turumvikanye. How it works, buddy. But I'll be happy to you and put in a good word for you. Gusa ndaza ukumva ndebe ko nakubariza abantu babishinzwe. You mean if? Nimba ariko kuri cya gisambo. 10 guys have confessed to being the. Hari abantu bagera muri 15 bagiye bahamagara bavuga ngo nibo bya bisambo byiba bisohoka ariko tugasanga naba bahamagara polisi bayikinisha. And now bandit.
ndabwiza ukuri ngende in and out bandit. Wasn't me. Nubwo iryo zina ryanga. All right. None. Where can I find you? Twagusanga. The Charleston Hotel. Ndi muri Charleston Hotel. Room 216. Icyumba 216. This place. I'll swing by there tomorrow. Bana ahantu na ahantu heza. Be here. Niho ndibuze kuba ndi. Muze mumfate. Ati tuzaza ejo nyagasani. Polisi nyine urumva ari nk'abantu bari kuyikinisha kuko ngo amaze guhamagara kuri polisi abantu barenga 15 bati. Nahuye n'umugore ngo uri gutuma ashaka guhinduka. Ntago babitinzeho. In and out confession. Nanone hari undi mugingo uri kuza avuga ngo ni cya gisambo kiba sasa fande isabizanira abana babakiri bashyashya mu kazi. Nyine urumva hari ikirego wumva kumva nta mbaraga gifite ukohereza y'abana ati mujye kundebera sha. Yohereje y'abana. Hi, sweet Annie. Bite sweet Annie. Natsinze. He's what? Watsinze iki? My exam. Exam yanjye. Oh, shushu be bamaranye umwaka umugabo ngarifuza guhinduka. Ariko polisi nge kamufunga igihe kitarenze imyaka 2 kamwemerera kujya surwa bihoraho. Going on? you sound like a Ndetse bakamufungira muri Boston. Although, not yours. I know. So, what's going on in Ibiki bijya mbere. I'm just a little preoccupied. Ya hari ibyo nari mugiyeho. with work? Byibiki. To be fixing safe. Si wambwiye gukora ama safe burije cyane ku buryo utakabari gukora safe. Umugabo ni igisambo kumbe yabeshe umugore ngakora safe. Kumba ahubwo aragenda akamena safe z'abandi agakuramo ibirimo. Umugore ati burije cyane ku buryo utaburi gufixinga safe z'abandi. So, where are they putting you up? Kiba mu modoka. Urana Jimmy yabeshe umugore ngacuruza mu modoka kumbe yiba mu modoka. Oh, right. I'm just a bit wiped out, baby. You sure you're okay? Meze neza koko? Annie? Annie. Yes, my love. Yego my love. I'm proud of you. Nterwa ishema nawe pe. Yatsinze examen. Numugore bahuye ku buryo umugabo yifuza kureka kwiba. Akemera no kwitanga muri polisi bakamufunga aho kugira ngo abane n'umugore azi ko yamuhishe ko yahoze ari igisambo ngo umutima umucira urubanza. Ari hano mu gitondo baramukomangira. Ikikoreka ko uyu mugabo polisi yamuciye amazi yayamaga FBI. Yarabwira ngo tuzaba tuza kukureba ejo nimburi cya gisambo. Ibaza ariko. Nyine nta mwanya bamufitiye uko barumva ko ari umuntu uri kubakinisha. Menya baje tu. Menya baje bagiye kumfunga. Kumbe nukora ibyumba. Gusukurira icyumba. Oya murakoze. Icyumba se yanakirayemo ko yarayicaye mu ntebe. Amuha tipa arigendera. Katururi. Mugabo mu gitondo. Kinga urugi. Sasi bari kumutonganya ni nande. Wa musazi we. Imbwa yanjye ubwo yariye. Just fine. Imbwa imeze neza. No, you heard the judge. Wumvishe umucamanza ibyo yavuze. Well, that was the deal. She's Twarumvikanye. can't have her back. Ubu ni imbwa yanjye watwaye inzu mitamo imbwa. Sasa umugore babahitije umucamanza atari imbwa n'inzu y'umugabo wawe urahitamo iki? This is Tom Carter. Uyu ni Tom Carter. Whom the other day. Ejo navuganye nawe mwafandi. The in and out bandit. Niwe ryabandira ryinjira risohoka. Guys would stop calling me that. Murekere kujya munyita gutyo. I could put in a special request. What name would you prefer? Gaho tubwira akazina ushaka tuzaya tukwita. This sounds so low rent. In and out bandit ni izina risobanuye umuntu udakora akazi neza. Clean. I think clean is Mu gihe njye nakoraga akazi neza gasukuye, akazi gasukuye hari abandi batwaye iryo zina. Funny. Birasekeje. look something. Umugabo bari kumwita ngo ni in and out bandit biramubabaza ngo yumva ari izina ry'umuntu utari umunyamwuga mu kazi akora. Ngo ryinjira risohoka ni bya bisambo nyine biza bishikuza abantu amasakoshi. Abayumva ibyo bisambo atari ibinyamwuga. Warategura agakora akazi gasukuye akiba banke ye neza kinyamwuga. Iyo bari kumugereranya rero n'abana bacapura amasakoshi baniga abantu. Abayumva bari kumugereranya n'imbeba. Nicyo yiyamaga FBI. Banze kumuha agaciro. Tarajya kuri. Special Agent Hall na Nivens. I'm Tom. Niwe bandi oya ndi Tom Carter. I'm trying to come clean. Ndi kugerageza kubabwira Dollars in your lap. nkabaha miliyoni 9 Look like heroes. mukagaragara nk'intwari zafashe igisambo ariko ntabwo munyizera. Okay. Ntabwo ari uko bikora. That you believe you have $9 million in stolen money. Look, how about we Koko ufite miliyoni 9. you give us something that we haven't read on Tubwira ibintu by'amakuru yawe aho wibye tutigeze dusoma ahantu hose cyangwa tubone kuri YouTube. these robberies that Details z'ubujura wakoze twe tutari tuzi. Tumenye ko ari wowe igisambo. Tumenye ko utari kudukinisha. Okay. All right. Sawa. Yatangiye kubaganiriza urebe. Banki 12. Picking the right bank at the right time. Icy'ingenzi ko ari guhitamo banki
banki ya nyayo mu gihe cya nyacyo nziba. Narebaga banki ziri mu mijyi mito zifite vote yakozwe muri za 50. Kuko izo banki vote zazo kuzimena ntabwo byabaga bigoye. Ndetse ikindi nabanzaga gushaka banki yegeranye n'inzu itagikorerwamo. Bega banki ifite urukuta rw'indi nzu itagituwemo n'abantu ibihuza. Nabanzaga gufata iminsi 3 muri weekend kuwa gatanu kwa gatatu no ku cyumweru ya minsi banki n'abantu bayirimo nibwo ninjiraga muri banki. Naragendaga nkamena safe nitonze n'akaboko kanjye iminsi igera muri 2. Akaboko kanjye kari steady katanyeganyega ntuje. Ikindi nabanzaga namara gupfumura ahantu gaturitsa pakira amafaranga yakigendere kuba details uburyo yagiye yibamo. I covered my tracks by patching the wall with some plaster. Atiyo namaraga kumena urukuta ninje muri banki urwo rukuta narongeraga nkarwubaka nkanarutera n'irangi. Interesting. Ku buryo bamenyaga ko nigeze nanahagera. Yaribaga bakayoberwa uburyo yinjiye n'uburyo yasohotse. Where's the money? Amafaranga ari hehe rero? Mbere na mbere. I want some guarantees. Mubanze mu garanti. It's the deal proposal. Yeah. Bega ni ya deal uri kudupropose. With visitation rights. Mu burenganzira bwo kujya nsurwa cyane. Should probably go. Mugabo arashaka gufungwa byibura umugore wajya musura. Agashaka kubana n'umugore cyo mwishe. And we'll try to verify the facts. Ibyo tubwiye tugiye kugenda turebe nimba ari byo rero tuzaguhamagara. The money. Amafaranga. Exactly. Yeah. Amafaranga arihe wibye miliyoni 9. Storage a few miles west of here. Nimba mutanyizera mugiye mu bubiko bwitwa Aurora. Unit 173 nk'umusango w'amafaranga. Carter, but I'll take those. Oya we dore urufunguzo tugiye tuzaguhamagara nitubibona nyine utatubeshye. Not necessary. Bari kubona mbega ari umuntu uri kubatesha igihe vuga ibaza ari guhamagara umupolisi nkamwe atafande rega ngeje bundi nisha abantu 5 narabarashe. Atababona atagira ati aravuga atari iki kigo gikiri kubu niba abantu basaze ntago apfa kubyumva nyine. Nyine urumva nago bakumva ukuntu umuntu muzima avuze akavuga ati nibye miliyoni 9. She delusion. Baje gusaka sasa muri bwa bubiko yigeze kujya gusaba ahantu umugore wakora n'umukobwa bakundana ntago bari abana. Much I love my wife even before we were married, but cha mugore baje gusaka muri haha nabika muri storage ye baza kuwasaka. Isn't that just a sale? Storage unit. Nta mafaranga bari kubona umuginga yadukinishije sha. N'abafande babonye ko kira gisambo nyine gishobora kuba kiri gukinisha abantu boherezayo bano bana nyine bashyashya mu kazi bari kuza basaka nyine bari kubona babatesheje umwanya. I think they're trying to convince their friends to push out a couple kids so they got someone to commiserate with while they're watching. Bari ko baganira. You ever thought about snipping your balls off? Wow. I think it could be a good idea. No one's clipping my junk. Speaking of which, are we done here? Man, hano nibirangiye so ntitwagenda. Badukinishije. John. Bona amafaranga. Tikasani. Hey. Bo bari bashe kurangiza umango. Ndakeka uyu mukobwa uri amusujura kunda n'uwanyawe pe. Biratangaje. Amafaranga arimo koko. Hey. Amafaranga arimo dore umugabano yari yarabitse. Ufungurimo. Tikasani. Hejuru hari ibitabo. Bitch was telling the truth. Inyana yimbwa yavuga gukuri. Urebe. Get the trunk. Urabizi tuyashyire muri butu. Fungura butu. What are we doing here? Turakora icyano rero. Confiscating stolen property. Tugiye kwiba nyine ibintu. Si bimenyetso sibi. For a personal retirement fund. Wa mukinga amafaranga tugiye kuyatsindira ntago twayatanga. Abapolisi n'abaye amafaranga barayashaka. The FBI. Please. Wa mukinga nuzana imikino y'ino mufungo wacu. How is it different? Umwe kumwa bitandukanye. Whether you're pinching a couple bills off some guy washing cash or tugiye gutwara n'amafaranga tuyatsimbi. Saying how is this different? I can think of hatandukanye umwana. Why this is. Izi ni miliyoni 9 manu umugabo yibye. Okay, so we turn it in. Yeah. None tuzishire leta. It's for 2 years. Bazikoresha nk'ibimenyetso umugabo bamufunga imyaka 2. Ninde uzakira? Lawyers. Abavoka bazayarya. Are out here every day. Buri munsi wo buri mu kazi. Risking our lives. Ubuzima bwacu tubushyira mu kangaratete dushobora kuraswa nta n'amafaranga ahagije tubona nk'abapolisi tuyatware. That is noble. And akariko niko kazi twasinye nyine ibyo ni byiza. The badge and the gun fully. Ariko nushukwe niyo mbunda n'imodoka leta yaraguhaye ngo ubone birahagije. He owns you and he owns me until he cuts us loose. What are we actually left with? Urabona dukorera igihugu cyacu ariko igihe kiragira tugasanga n'amafaranga twasigaranye twiba no mafaranga. But we're never going to get away with this card. Ariko bino bintu ntago tuzigera tubicika. Let him. Uriya mugabo azaduteza abantu. Tuzavuga ko ari umusazi. That all for love story. Nta muntu wakwizera inkuru y'uriya mugabo ngo yakunze umukobwa bituma atanga miliyoni 9 twamugira umusazi. It's nothing but aya ni amahirwe y'ubuzima bwacu bwiteka miliyoni 9 z'amadolari. The universe just dropped a gift bag of money on your doorstep. Umva bino bimeze nk'aho isizanye igikapu cyuzuye amafaranga ikinaga ku muryango wawe.
urayatwara cyangwa undi muntu ayatware. Got another mortgage payment. Ntabwo uzongera guhangayikishwa no kwishyura ingwate y'inzu cyangwa se inguzanyo y'inzu, ariko uba ufite inzu nyine ugenda uyishyura buri kwezi. Cyo dukora dutera bino bikarito tujye kuba intwari za famiye zacu. Umve mwanzuro ni uwawe, hitamo. Turya amafaranga n'ubundi ntituzakora ubukwe uyafite n'abana. Hey, we wakora icyo uri kureba iyi filime, nanjye aya mafaranga nayarya nkimanukira n'ubundi ntago nzabukora. Nayahekenya uyu ari hano yaba babwiye abapolisi bagende, none amafaranga batangiye gupanga kuyarya ubwabo. Kumbera utanga ahantu babika ni wa mugore we, ni utanga ububiko. Babonye kuri kamera mbona ntago mbaza. This is Mario. Nitwa Peter, uyu ni Mario. We're friends of Tom's. Turi inshuti za Tom n'ukodesha hano. Yego Tom ndamuzi. Araza hano se? Oya yaduhaye urufunguzo rwe. Moving. Ari kwimuka ibintu rero tubwe ngo tuze dukure hano. Yimuka. Oh, because water leak. Kubera ko ahantu yarari kubaha itiyo yapfumutse. Called in a favor, so. Yadomage ngo tumufashe tumwimurira ibintu. Do you guys work together? Mukorana nawe se? We're friends from way back. Oya turi inshuti ze za mbere. Wait a minute, did you serve together in the Marines? Mwakoranye mu gisirikare Simplify, kita kivuga Simplify, ryaje muri vuga n'abasirikare ba Marine. Mwakoranye mu gisirikare kiri Marine se? Uriya mugabo yoze ari Marine atarabi gisambo. Thanks. Urakoze. Did he happen to mention where? Yaba yababwiye hana agiye kwimukira ra? The Newton House? Ni muri yanzu yo muri Newton se yanzu yabonye umwaka ushize avuga ngo agiye kuyigura. I think that's the one. Ndakeka niyo agiye kwimukira. Bani bisambo n'aba FBI ariko amafaranga bagiye kuyarya. Niumva ari aba FBI nkabita polisi, umenye karere ryo ryambangukiye suko nazi kubitandukanye kandi mujye mwumva ubusobanuro mumanuke. Ndaba hano hari kamera iri kubafata abagabo baraje bapakira amafaranga. Bapakira amafaranga bayuzuza imodoka. Katururi. Miliyoni 9 z'amanyarwanda nyine ntago ari ngombwa, ntago zakuzira imodoka kuriya. Umugore yandikiye sheri ati ndi kugutekerezaho shushu be. Mugabo ari hano abo yatumye ngo bajye gufata amafaranga ntibaragaruka. Katurore nakubwenga iby'indangare byaratanzwe, abagabo amafaranga dore baje kuyatsimba. Hey, amafaranga bakimara kuyarya na Bibiliya ivuga ko tuzarya kubyimejeje mu ntangiriro. Hey, kubera mu ntangiriro amafaranga bayazanye kuyatsimba hano. Uriya mugabo ni indangare kandi iby'indangare byaratanzwe. Kombe tuvuye kuri bara bari kwiba hano wari wahanye divorce n'umugore we ahora akina n'imbwa do ni nando. What's going on you? Less needy than the ex. Oh, your buddy Tom Carter called again. Nanone inshuti yawe Kata yahamagaye. And about his nickname and nobody wants to arrest him. Yavuze ngo kweba bwiye kari gisambo ntimujye kumufunga biti. It must be from the orders are optional, General. Bara abaginga natumye ngo bajye kumureba ntibagiyeyo kumbe nabo. Hari undi babwiye ati umusore ko yabwiye ngo mujye kumufunga nimujye kumufunga. Uyeri hano telefone irasona. Yanga kwitaba. Kumbe na fandu bahamagaye babaze nimba cya gisambo cyahamagaye bagiye kukireba bamenye ibyo kivuga nimba ari byo. Sasa yarebye hano herutse kwandika ibyo kira gisambo cyahamagaye kivuga. Adresse Katururi. I gotta hit the head. Cool. Amafaranga abagabo baraje bayatsimba hano. Faranga yabo. Katururi. Werangije yambaraga hano. Bimeze bite? Nabashinzwe umutekano ariko nyine nabo baba bagomba kubaho reka. None si by'indangare ntibyatanzwe. Nanjye nayarye. Ngo mfunga umugabo arangije kuri pistoli. Hey, barakwereka wa mugore hamwe akora nawe yarafunze. Uyu niwe mugore umusore akunda buri rukundo rubaho. Umusore ku buryo yakunze umuntu akavuga ati kwibanda biretse n'amafaranga nari naribye ngiye kuyaha leta itazanangiye ndaho nyuma nibanira n'umugore wanjye tumeze neza ikamfunga ngiye gutangira ubuzima n'umugore wanjye turi amahoro. Wenda leta imfunga imyaka mike ishoboka nk'ibiri cyangwa umwe iyo wemeye icyaha leta kugabaniriza igihano. Yari hano. What took so long? Kuki mwatinze? Babanje kwimura. We did. Amafaranga mwayabonye cyane. Better to be. Aho wayatubwiye niyo twayasanze. Let's have a chat. Reka tuganire. Katururi. Abagabo bavayo amafaranga amaze kuyatsimba. So, none do we have a deal? Twumvikanye? I hear you're a Marine. Numvishe ko uzuri na Marine wari umusirikare. How many times you ship out? Quite a few. Wagiye kuri misi inshuro zinga ntago ari nyinshi cyane. So that makes you kind of dangerous, huh? Bivuze ngo ibyo bikugira umuntu rero mubi cyane nimba waragiye ku misi yo menshi. Gloves. Ko wambaye gase bisobanuye iki? Katururi. Mugabo mushyira imbundi imbere. Pick it up.
tora iriya mbunda, atora imbunda bahite bamurasa, bazatanga raporo bavuga ati yari afite imbunda ashaka kuturasa, turamurasa. Bamunase imbunda imbere, bari bambaye ga, tora iriya mbunda, ukitora bahita bakurasa bakavuga ati yari afite imbunda, turamurasa. Mani ibintu ntabwo aribyo twumvikanye, umugabo arashaka kumukoresha icyaha. Tora imbunda bahita bamurasa. Ayo mafaranga mwayabaze? Cash. Did you count it? Amafaranga nabwiye musanga mwayabaze? I counted it. When you got to 3 million. Amafaranga nabarangiye harero miliyoni 3 gusa. They might need a bargaining chip. Nari mbizi ko kumba amafaranga babonye ni miliyoni 3 kandi yibye zingahe? 9. Yeah, but 9 miliyoni 3 n'amafaranga menshi. Ariko ntabwo ziwanye na miliyoni 9. Aho nabarangiye hari 3. Okay. You're right. Nimba vuga kuri. Where's the other 6? Izindi miliyoni 6 rero ziri hese tuma abi 9. Hari wakomanze. Company? Hari umuntu agomba kuza? Wapi? Agent Sam Baker, FBI. Agent Sam Baker, FBI. Kumba fanda ari yiziye wabatumye. Reka zasanga igisambo yabatumye gufunga bagitunze imbunda rero bashaka kukica. What do I do? Nkora iki rero? Nkora iki? Barakomanga. Kingura umuryango. Just a second. Uretse gato ndaje. Aranyumvishe ko ndi muzima mwibeshye mu ndasi. You got 5 minutes and the clock's already ticking. Ufite iminota 5 yo kubukinguye wakabisha. Hey! Katururi. Carter. Kingura umuryango kata. Uretse uzurebe. Fandire kazasange byari bigiye kurasa umuntu. Unakura yimbunda bahita bazihisha, barazihisha. Imana irebera ibisa. Nibyandi bavuga ngo voka yimbwa imanuka ihiye. Kawunga yimbwa Imana irari yisonze. Umugabo Imana yaramutabaye. Oh. You guys are handling this? Kiraga muri kucyitaho? Let me buy. Yega fund yinjiramo. Sanga umwe afite imbunda. Yambaye naga. N'igisambu kiri hano. But the 9mm. Kuki ufite iyo 9mm? Iyo mbunda ni pistol, n'ubwoko bwa pistol zino Glocks. Nama pistol mbanza moko y'ama pistol nyine kubera ntago ndi umusivili ndiri matango. Kureba ubona hano byahinduye isura. Ubona abagabo hari igihe abantu ukabona harimo uruntu. Ahari abantu ntiyabura uruntu. Ibi ni biki? Sasu uyararyumva. Hey! Sasu uyahoze ari marine. Deposa abagabo hasi. Fate muna. Mambo vipi? Abagabo bari kunenga kuri etage hejuru. Parikano. Hey! Fungira hano. Bimeze bite? Hey! Uyarababona umugabo wanjye kakora safe akaba afite imbunda. Genda sheri. Imbunda ku mutwe. Sheri twagiye. Nimuze twagiye ariko umugore yumiwe. Shushu be bari abagabo konzi kari inshuti zawe yababonye kare. Twagiye. Hey! Umugore biramucanga. Katururi. Bimeze bite? Umugabo yitatse kijipe cye ari imanukira. Fire! Bisha fande wabo kugira ngo barye amafaranga. Bisha fande wabo. Nakubwenga amafaranga azarikora. Hey! Baramukurikira. Bakore cyane. Nari nje kureba. Who's shooting at us? Ninde uri kuturasa? FBI. FBI iri kukurasa. Ubwo uri umugizi wa nabi. Kumva ko polisi iri kukurasa cyangwa abashinzwe umutekano ubwo uri umuntu mubi. Ntago nakwizera kurashe Beka. Mani ceceka aho ngaho. Ntago ari njye wamurashe uyu musore turikurikiye niwe umurashe. Ibaza ariko batangiye no kumugerekaho icyaha. Atwaye imbunda yanjye ariko. Atwaye sigiye n'imbunda. Pistol. Wakoze biki? Bwira ukoze biki? Ani ndagusezeranya. First we have to ditch this car. Reka imodoka tubanze tuyive mu mbere na mbere bayibonye. Hey! Mugabo katanu. Musaza afite uburyo katamimbe. Mu muhanda hagati. Bimeze bite? Yakurikiwe. Bano bana nabo bamukurikiye amafaranga barayashaka dore nguriye. Nakuducika. Byifashe bite? Abana barakurikira. FBI ku musaza ari kumwe na sheriwe. Vayo! Hey! Parikano. Ku kimodoka basanze giparitsa. Uzera avuze ati imodoka reka tubanze tuyikureho. Imodoka bisangano barashaka kumwica. Bakavuga ko ari nawe urasha fande wabo. Yari umugizi wa nabi. Amafaranga bakayarya. Niko gahunda ziba zimize. Urabizi cakurigiriya mani tugomba kwirwanaho. No kwirwanaho. Hey! Katururi. Vayo. Mucici. Mugace. Do. Nako muginga kati gukurikira igisambo rero buriya kiba ari umuntu urenze koko. Ibaze ko na Yesu yarebye abasobanuzi abantu bose bakwisi bakora akazi gatandukanye akavuga turabizi ngiye ningaruka kwisi nzaza nk'igisambo. Yesu ngazaza nk'umujura.
urumva si biri muri Bibiliya ngo muhore mwiteguye ngo kuko najya kuza azaza nk'igisambo mbega ukuntu Yesu ategura hakurino bimeze bite ntago barajya kure binjira mu modoka bakomeze bahiga umugabo hey Katururi fashe bite yo yeah hakurino yo dore aho bitsimbye ibigabo byaraje bicaho bano bitsimbye mu modoka y'abandi igisambo kiba kizi kwisha bagiye biba imodoka y'abandi barayikingura bayihishamo sabano muginganyuze gukurikira ibandi nk'iri rimaze imyaka 8 ryiba amabanki nta muntu urarifata nuko ryari rigiriye imwe leta rikayibwira ati narinje ngo mumfunge ariko ubundi nta rugo bari kuzarifata urumva uyu muntu aba afite ubwenge ndetse ntabwo ari abantu ngo baniga abantu batera kacoya we ni umunyamwuga ni umuhanga ibyo akora arabizi Katururi do muze hey arukuvayo bakakurasa Katururi mugabo arangije iyi imodoka y'abandi umugore arumirwa sheri wibana amamodoka ntayibase Yesu Kristo abona umugabo urya kure y'icyuma I can explain. ndaza kugusobanurira nyuma sheri ndaza kugusobanurira nyuma sheri n'impamvu niba amamodoka Bandit. Wewe ryabandi ryinshi arisoka amaze umwaka ariko ntiba bank As much as jaywalk since I met you. kuva nahura nawe naretse ibintu byo kwiba Okay, until tonight. ariko wibye imodoka ye kugeza iri joro nyine nibwo nongeye kwiba yumiwe Listen to me, you have to turn yourself in. urabizi ufite kugenda bakagufunga To do. That's what nanjye nibyo nshaka gukora but nibyo nashaka kukubwira ariko I didn't have the courage. ntabwo nigeze mbona imbaraga zo kubikubwira uretse Your surprise was let's get a cute house in Newton and move in. mbere na mbere waje kunyereka inzu nziza iri muri Newton I cyane wiba n'amabanki you and I were gonna have a chance at a life together. kuko nabonaga ko tugiye kugira amahirwe yo kubana ubuzima bwanjye bwose nawe No. I needed to come clean to the feds and ndashaka kubwira polisi cyangwa se feds FBI kariye gisambo hoping once you knew the whole story you'd be understood. numva ko numenye inkuru yose ko niba gacere ko nkaza kubereka aho muriye nawe njye nawe turaberanye I'm not a bank robber anymore. ntago nyiri igisambo kiba mu banki I need Severe. urabizi nkeneye akayaga birandenze Call over. parika ku ruhande se nkeneye akayaga kumbe dore aho byabereye kuri Charleston Hotel polisi yahise yagira hapfiriye umuyobozi ukomeye wo muri FBI barakwereka mugenzi ya Jano ni Nando Katururi abamwishe ni bagenzi be meze bite yo do byabacanze umugore byamurenze sheri karame byabarenze You killed. No one. Not bishe abantu bangahe nta numwe nyiri no muri n'umusirikare nawe nishe I didn't make bombs. I disarmed. cyena rubwo nateguraga ibisasu ntago nabikoraga Been lying to me warambeshye the whole time. iki gihe cyose I didn't lie and ntago nigeze nkubeshya ani didn't tell you. ahubwo nuko hari ibintu ntakubwiye ariko sinakubeshye umuntu kuba hari ikintu atakubwiye no kuba yarakikubeshye biratandukanye No money, but I knew that secret would nari mbizi ko iryo banga n'ubundi inside riri kundya indani mo imbere hurt what you and I have. So the house ntizana kubabaza kurusha uko ryambabaza pay for that with stolen money? iriya nzu wari kuyishyura amafaranga w'ibyoya Up from when I was in the service. hari amafaranga nari narabitse ubwo nari ndi mu gisirikare niyo naguze inzu That wasn't a real job? kari akazi kese ko gukora sefu wambwiraga wapi nta gukora sefu iyi ndazisetsa Must have been lying to me about. ni ibiki bindi wambeshye ntacyo Well, yego except usibye was no water leak. ko nakubwiye
nakubwiye ko itiyo ryapfumutse muri aparitoma mbamo narakubeshye. I don't like the health cookies. Nta nubwo nkunda za biscuit ujya unekera n'ubwo iyo uzitetse nkubwira ko nzikunda nicyo nakubeshye kindi. Nubwo iriya nzu twari kuyisiga irange nanga irange ry'umuhondo. Nubwo nakuretse nkakubwira ngo irange ry'umuhondo ntacyo rintwaye nabwo narakubeshye. Cookies? Wa mukinga we biscuit irange urumva ibyo ari byo ngo ubajije ngo warambeshye. The honesty that I'm looking for. Ubwo sibwo hunya kuri ndi kugushakamo. If you're a pathological liar? Ndashaka kumenya nimba uri umubeshyi. Cyangwa uri umusazi. Nta na kimwe ndicyo muri ibyo. Sindi umubeshyi sindi n'umusazi. Filime bayise ngo Honest Thief. Cyase igisambo kivugisha ukuri. Kikinya kuri nyine kikubwiza ukuri bigaciyo byagaciye. Umugore byamurenze. No rusaza yajyaga abona rukora ngo sefu. Kubera iki? Why did you rob banks? Kuki wibaga banke? Kuki wiba banke? None se nari kwiba inkoko sheri. While I was in mama wanjye yaje gupfa. somebody else's war. Giye mu gihe nari ndi ku rugamba nibwo mama wanjye yapfuye ndi mu ntambara. My dad was half the man he was when I left. Ubwo nagarukaga papa wanjye yari yarahindutse. Lonely. Yarataye umutwe afite irunga aba wenyine. Urumva mama yari yarapfuye. Papa yarakumbuye mama. He was a welder for a pipe manufacturer for over 35 years. Kwanjye yaramaze imyaka 35 akora mu ruganda rw'amatiyo. Yari yeguriye ku kazi. Started having a hard time. Bitangira kumugora kugakora. Up in the morning and go to work. His productivity slipped and they fired him. Nibwo baje kumwirukana papa. The worst of it was the CEO. Ikibazo umuyobozi we CEO w'urwo ruganda yanyerezaga umutungo. Arangije yima papa nyine pansiyo ye. Pansiyo ya papa barayimwima. Mbega y'amafaranga y'izabukuru. Deal with lawyers. Papa yumva kujya mu bavoka kujya guhangana ngo arebe ko bamuhaye amafaranga ari ibibazo birebire. The Silverado. Icyo yakoze yagiye mu modoka 60 miles an hour into an oak tree. arangije amanura imodoka hejuru ku musozi. No skid marks. Aripfira nyine muzehe ariyahura. Months later, I robbed the same bank. Jya muri ya banke His money. aho CEO wa papa yabikaga amafaranga yari yaranyereje wari warariye 650 nibayo amafaranga 658 by'idolari in his lifetime. amafaranga arenze yo muzehe wanjye rero akoreye ubuzima bwose nanjye ndayabiba noneho. I never bigisamba ariko time of it. nta natanu nariye hariko. Why did you keep doing it? Kuki wakomeje kwibasa? It wasn't about the money. Ntago njye nibaga nshaka amafaranga pe. Just felt Numvaga ari byiza kwiba gusa byanryohanye. for minds not knowing if my next step was my last. Nari maze igihe negurura ibisasu. Mvuye ku rugamba rero. Kwiba banke numvaga bituma numva ndi muzima nyine. We yakoraga akazi ko kwiba adakeneye n'amafaranga kuyarya cyangwa iki. Nyuma nibwo nahuye nawe. You gave me that same feeling. Nawe umibyo byiyumviro. My wife, so I stopped. Watumye numva ndi muzima kwiba rero ndabireka. Kwiba ntago yigeze yiba ashaka amafaranga. Warekeyeho kwiba kubera nge sheri. Yigo shushu be narekeyeho kubera wowe. The more time I spent with you, the more I realized Igihe cyose nagiye marana nawe nibwo naje kubona ko that my life wasn't money or an icyo nari nkeneye ntago ari amafaranga cyangwa se kuba ndi kumwe n'umukobwa. to feel love. Ahubwo nari nkeneye urukundo niyumvagamo ari rwo weho kurusha ibindi byose. But with you, Kandi urwo rukundo rwiyumvamo iyo ndi kumwe nawe. Naretse kwiba kubera wowe. Nuko bimeze ngiye nkubwije ukuri noneho bice niyo byagaciye nk'icyamamare. Umukobwa yumvise igisambo kimubwiza ukuri. Iki gisambo kirakabije. Ibaza ariko ati umuntu wariye amafaranga ya papa yagiye kuyabitsa tuvuge wenda muri Equity n'urugero. Atagiye kuyabitsa muri Equity mpita mvuga ni none ngiye kugira ngo nanemeze uwo mugabo banki yose ngiye kwiba amafaranga aranga arimo hagenderemo nayo bariye papa. Nuko yatangiye kariyeri yo kwiba. Yagiye kwiba banki CEO wa rwa ruganda yabitsagamo kugira ngo noneho hanahire rimwe. I'm sorry, my friend. Mbabarira inshuti yanjye yapfuye. That's not how I was supposed to go. Ntagaruka byakagenze. Wa mupolisi wa FBI polisi sike biratandukanye ariko ngiye ikimbangukira nicyo ndi buvuge kandi simumvune. Evans and Hall. Evans na Hall bari he? They were fighting. Bano basore ba FBI mwari muri ku Rwanda. Saw him and another guy taking boxes. Nababonye baza muri storage unit yawe baje gukuramo ibintu. N'amafaranga. In exchange for a deal that Narindi kubaha amafaranga yanjye kugira ngo twumvikane ba igihano gito. the cash and tried to kill me. Barangije bibiza ayo mafaranga nari mbarangiye bashaka no kunyica. It was them shooting another agent. Ikibazo barashano na fande wabo ndi mu agent wa FBI. Bari buze kubinkiraho. Gonna believe me over them. Kandi ikindi nta mucamanza wo mu gihugu wanyizera bara ba FBI bakize icyo cyaka ari nge wishe mugenzi wabo fande. Until they find me. FBI raza kungenda mpaka mbonye. She was an accessory. Mu gihe turi kumwe nawe barakwita umufatanya cyaha.
sindi bubyemere. Bring you off at the next corner. You wait. Aho nitugera imbere ndagusiga kuri areti hari. Mpamagare polisi. Pushed you into the cars. Babwire ko nagufashe ngagushyira mu modoka ngo watirije utabishakaga tudakorana. Nawe polisi itakwita umufatanya cyaha. Okay. Je ntabwo nabeshya polisi ariko. You need to get as far away from the city as possible. Okay, niba ibyo utabikora uhita uva mu gihugu cy'ahantu kuri cyane. A bus. Ngiye gutegera bisi. Baker was already down when we got back. Twagarutse dusanga Baker bamurashe. Jumps us. Tugeze mu cyumba aradusimbukira. For sure, but twakabaye twamurashe ariko. He's caught us by surprise. Iwana yadutunguye, yacitse. Then he took off in a jeep. Yese yinjira mu ijipe. Woman, but yari kumwe n'umugore. Look at her. Ntabwo nibuka uko asa uwo mugore. Wowe. I got it. Tururi. Do. Bigorye icyaha bigishyize kuri uyu musore ubwo FBI igiye kumuhiga kuko. End up at the storage unit. Like a decade's worth of crap. Yari yaturangiye ngo tujye muri storage unit anakodesha ngo abike ibintu bye dusanga nta kintu na kimwe kiriyo yadukinishaga kumbe byakuye amafaranga. Knock on Sam Baker's door and tell his wife that he's never coming home. Ibaza uburyo ngiye gukomanga mu rugo rw'uriya muyobozi wapfuye witwa Baker. Babwira ngo umugabo yapfuye. What are they capable of doing to you and me? Ibaze nimba bari aba FBI bari aba agent ba FBI biteguye kuba barashe afande mugenzi wabo. Ibaze ngiye ibyo bankorera bamfashe. I know, Annie. I know. Ndabizi. Yamucanze. Agiye gutegera umugore bisi ajye kuri cyane no bari kumuhiga batazavuga ngo umufatanya cyaha. Katururi. Dore sosi yabo yamuzanye muri gare Nyabugogo. Place to stay. Genda ushaka ahantu ubutuye muri hoteli. As long as they take cash. Do not give them your real name. Ntubabwire izina ryawe rya nyaryo babeshye. Kandi umamagaze tuvugane za payphone ntamuhamagaze telefone igendanwa. About what I did. But not about how I feel about you. Nakubeshya akazi nakoraga ariko sinakubeshya ibyiyumviro ngufitiye. I loved you from the moment you walked up to that counter. Nagukunze guhera wa munsi wa mbere uza kuri kontwari yawe hamwe akorera. No matter what happens. Kandi iteka nzagukunda uko byamera kose. Ni igisambo kivugisha ukuri. Ni nako filime bayise. Ni igisambo cy'ikinyakuri. Sheri. Umugore yaje hano biramurenga. Umugabo yaramuherekeje. Sheri kansige nkurije bisi. Your dad accepted your deal and you went to prison. Yibaza kwemera mukumvikana ukajya muri gereza nari kuba nagutegereje nanjye tukazasubira uvuye muri gereza tukabana. You're like I'm never gonna see you again. You will. Ariko ndumva meze nkaho nazongera kukubona. Tuzabona na Shira umugore ati nanjye iyo wememvikana na polisi kagufunga iyo myaka nk'ibiri nari kuzagutegereza wava muri gereza tukabana. Come with me, Tom. Waje ubundi tukajyana. Talked about maybe in New York. I don't know. Twajya muri New York twajya The best we can. I have to do. Sheri ntago twajyana bino mfite kubikora. Umugabo ntago ashaka guhunga. Polisi se ubundi wayihungira ukiri mu gihugu nta mahoro wazigera ugira. Uragenda ahubwo ukemera icyaha tukakugabaniriza igihano. Ukarya gasheni muri yo wemera icyaha utaruhije urukiko tukugabaniriza igihano. Prove that you didn't kill that man. Genda ubagaragarize kuri ya mugabo atariweho wamwishe sibyo shushu beyi Katururi. Mugabo agiye kugaragaza ko atariwe wishe arabigaragaza ati uyu mugabo usibye kuba ari igisambo cy'igihatari yanoze ari umusirikare yari marine n'abasirikare batwika koko hari za Delta Force hari marine abasirikare b'Amerika bagiye bari mu byiciro bitandukanye ari special force mbega bagiye bari mu moko mbanya bamanukire yose se. Namwe rero mushaka ibintu byinshi mwishyuye urusenda niki. Dore Noheli iregereje nta nubwo ndi kubona agafaranga kavuga ati roke ngo haye Noheli ariko mu ntungure basi ko tutabanye nabo uyu mwaka. Umunsi nge mbona nk'umuntu ambwira ati roke kuri muri momo nguhe ka Noheli ko Noheli yegereje hahire rimwe. Mbega ikibazo cyanyu mwitwara nk'abantu muzakora ubukwe. Sasu yatangiye kuza kwiga kuri baba agent. Witwa John Nivens ni wa wundi warashe. Atangira kumwigaho. Atangiye kumwigaho ubundi uyu muginga waje akandasa. Shaka kunyica dore ngo uyu John Nivens. Aba agent ba FPI bicaye hano. Katururi. Do byabacanze. We caught his fingerprints from the hotel. Koko ibikumwe bya kata twabisanze muri hoteli. James Dolan. Amazina nyakuri ni Thomas James Dolan. clean. We got a match from his military record. Icyo twabonyeho zero umusirikare. Lifer. Yari marine. Expert. Ndetse yateguraga ibisasu. Efficiency in blowing safes. But he retired 9 years ago.
yavuye mu gisirikare imyaka 9 ishize. Do. This guy with an in-and-out bandit, that would make him a civilian about a year before the first bank robbery. Bivuze ngo uyu mugabo yamaze umwaka ari umusivili mbere yuko atangira kwiba amabanki. PTSD's taking care of the rest. He seem crazy to you? Yeah, he did. What about the girl? Uwo mukobwa mwavuze yari kumwe nawe. Camera picked her up outside the hotel. We pulled the kamera mu bonyanze ya hoteli. Divorced a few years ago. Nawe n'umugore twabonye ngo yahoze afite umugabo baratandukana. Dry with a gambling habit. Ndetse umugore ngo yaje gakina n'ibintu by'urusimba gakabya. Seems to me she's not very good at picking winners. Who am I to judge? Hard to know what her involvement in all this might be, but she must know something, so let's find her. Uyu mugore tumushaka wabona hari ikintu azi. Wilkins. Yitwa ndi Annie Wilkins. Sawa. Turajya kumushaka baza hari naho akorera bano baginga. Umugabo afayo. Annie. Are you okay? Yeah, I'm fine. I said to use a payphone. You're in New York. Arakubwiye ngo ukoresha telefone ziri zo ku mihanda. Camera unloading. Umva abakosore ba FBI kamera yako kazi nkoreraho. Yarabafashe bari kwinjira bapakura muri ya storage unit yawe. Another on camera. Ubizi gute ko bari kuri kamera? Annie, Annie, uri he? Ndi ku kazi. Bivuze ngo nakurije bisi uyivamo garuka. Yego sheri. Ba basore hano mfite ikimenyetso kamera yarabafashe bari gupakura ahantu wari wabarangiye twabikoresha tugaragaza ko ari byo bapakuruye. Right now. Muri storage unit yawe. Ituvayo nona. Tuvayo nona. 911, please hold. It's an emergency. Please hold. Do. Mugabo nawe arebye hano hari ikimodoka yabonye bari gupakurura. Annie. There you are. Annie, uri hano. Gura tarajya kure baramufata yari afite simu, yari afite amashusho y'abantu. Oh. Uri hano agari sheri wanjye. Oh, you just rob banks together? Mwibana banke muri kumwe. I don't know what you're talking about. Ibyo uvuga nabyo nzi. Hey, wese amenye ko umugore we nimba yamurije bisi ngahunga umujyi nagende agasubira ku kazi. Dollars tucked away somewhere. Uriya mugabo yatubwiye ko ari izindi miliyoni 3 zari zisigaye twe twatwaye 3 gusa ziri. Maybe in another one of these units here? Ese zishe mu yindi unit irimo hano? Where's the memory card for this? Memory card sasa y'amashusho afatwa na riye mugore acisheni. Ciao, katurare muryango urakinze. Vayo. Hey, kubita umugore. Uyu mugore bakubitana umugore w'umusirikare. Kuramenye. Sirikare wari waremeye kureka ibintu byose n'amafaranga yose yari yaribye kubera uyu mugore. None bari kumukiniraho. Ndebere. Amafaranga nta yari hano. Nimba ushaka memory card bara muri turuwari. Memory card nyine barabizi ko n'amashusho yabafashwe. Kobwa kore ikintu hano. Rebe. Urambesha? Umukasi mu kaguru. Katurori. Hey. Mukobwa acaga sheni. Vayo hano wa muginga we. Do. Mukobwa zano. Ku mutwe. Ciao. Katurori. Biranga. Uyarabibona. Ibintu wasigaye hasi. Do. Hey. Kubita umutwe hano. Mukobwa amenye apfuye. Uyu ari mu nzira za. Azatabarishiriwe. She was a witness. Manu yari n'umutanga bamye ari kuzabivuga. Arapfuye. She's about to be. Agarapfa ngiye kumurasa. Uretse. Ntabwo wakomeza kugenda urasa abantu wakigurikiwe. Kumva? She's dead. Yapfuye. I don't feel a pulse. Ntabwo ndi kumva umutsi yapfuye. Camera, it's probably on her. Ushake memory card iri amashusho yuko twaje hano tugapakurura ibintu. Take care of that, I got this. We shaka ibindi wito bino ndabyitaho. Katururi. Yeah. You sure there was a memory card? I don't know. Urabizi neza ari memory card iri hano? Yego musaka ahubwo. Bashake memory card y'amashusho yabafashwe. Ni muri Aurora. Hey! Umugore baramwishe. Undebera ukuntu abantu bikururira ibibazo. Umugore bishe bano maze kumwica bahise bacaho. Uyu arababona iriya modoka si yabo mbonye. Mugabo zano. Hey! Kugera hano. God. Do. Sanze umugore we ahita amupakira mu modoka yihuse cyane.
arebe ko yatabara. Hello? I need some help here. Please. Nkeneye ko mumfasha. Bimeze bite? Okay, get on an IV, saline. Honey, you can get Katururi. Yise mubangukana kwa muganga barebe ko bamwitaho. You're gonna be fine. Let's move. Sir, I need some. Yeah. What's the patient's? Bamukurayo. Bihuse cyane hari ahandi umugeza. Mituwere yiri hehe se mbere yuko dutangira kumukoraho? Medication. Not that I know of. What's your relation to her? Mufitanye isano. Nyine ndi abona polisi kandi ari guhigwa. Ndi. This isn't my... Ayo maraso ufite maraso ntagara yanjye. Ahita cyo. We! None se nyakuba. Ahita cishene yibye ikimodoka. Uretse uzire ukuntu filime iryoha. Kuri telefone. Amagara kuri FBI yabanza nabiyame. Nundi munsi. Mereza mwana. Kibagiye bakijomba ibintu by'imikasi. Cyakubiswe. Man. Smart. Telefone. Meya zaraduhamagaye nando. Fund. Ski. Nivens. Yego. Who's on the line asking for you? Hari umuntu uri ku murongo ushaka kuvugana nawe. The trace. Tugiye gushyira telefone twese tumwumve. Umve. I tried to turn myself in. Nagerageje kuza ngo mumfunge. $3 million. Baha $3 $3. My God. Uravuga ibiki? Hey! Kuki sheri wanjye mwamukoze biriya? Ntahuriye nibi. Nandara byumva ntabwo yarabize. You there? Uranyumva? Baramwihakanye. Doran. Agent Nivens. Agent Nivens. Come on, here. Ndakuziye. Agent Nivens. Nagerageje ko mumvuga murabyanga. Mubishyizemo sheri wanjye. Muri no kungira umusazi. Ndakuziye. Hey! Kandi avuga tuje nagasara. Ndakuziye. Ahita ajugunya telefone ye. What I can't believe is you. Ntabwo nakwizera ibintu. That's so. We don't go getting any brave ideas. Nta gitekerezo kizima cy'umutima ukomeye waba ufite wa muginga. Katururi. Urebe. You got a trace? No, it wasn't long. Imere murayikurira wapahamagaye igihe gito cyane. Grace Hospital in a stolen van. After he dropped off his girlfriend. Afashe Sherenga mujyana ahantu mu bitaro kwa muganga arahamusigaye itaco. Ngiye aho kwa muganga nuna. Katururi. Gusa muri bari ufite ubwoba. Hari ufite ubwoba. Buriya mu bantu babiri bari gukora igikorwa kibi haba ari umutive ndamushuka tutwike wana. Ubundi se yakuri abajya bashuka abantu. Rukiriga bakagushuka bakabikumvisha. Ngiye ndi nkubisinziri iyo nyirigise mita nkwica. Nta muntu ubundi ujya uvuga izina ryanjye. Mujye mukina n'ibindi bintu ariko nibigera kuri Rocky umugaba mukuru w'ibyamare mugire n'ubwo bavuga ati Rocky se shahu aha. Itabirangira. Nta muntu ujya umvugaho. Yako nino njya mbona imbere Rocky ngo nkwe. Suspect light blue Ford Econoline. Uche kwa ndamubonye over. Mupolisi aramubonye hano. Aramubonye. Hey, yinabona umupolisi ko yamubonye akatakata amwihomo bimeze biti nuko dutangiye. Hey, honest faith aramukurikira. Kwibutsa filmu zisanga ku gasobanuye 250.com ni website yacu. Katurori katiri modokano. Hey, abantu barabyumvishije. Baramushaka bamwica taratanga makuru. Baramushaka bimeze biti. Uyu arababona komeza imbere. Mzee. Do. Hey. Modoka yikata gutyo. Bimeze biti. Urabizi akomeje mu majyepfo ya Westbound Hillington. Turi. Katururi. Yitsimba hano. Niki. Yeah. Bano gukurikira. Arababona. Ahita subiza imodoka inyuma arababonye bamugendaho. Subiza imodoka inyuma arababara. Niki. Yambara abagenga. Arabambara. Hey. Bamenye
bamenyereye umuntu utamenyerwa yashatse kwifungisha baramumenyera bamenyera sheri we yari yemeye gutanga $9,000,000 z'idolari akemera kujya gereza kubera uwo mukobwa none bamenyereye uwo mukobwa reka nze mbereke icyuki cyanjye bazi ukuntu yamvunye mutereta do hey katorore sasu nabo barashaka kubaho hey FBI koza ari umusirikare kandi umuntu wose ari umusirikare n'umuntu akomeza ari we fire hey do hey bizabite do uyu mina parabolize hano fire yarabona ko bamuziye ahita yimanukira fire do $9,000,000 zirarikoze umugabo arimanukira ryo hey mujinga barashaka na zazindi esheshatu asigaranye kumbe hafi hari undi uri mu nzira ni Nando uyu we nagazi agakino kose uko kameze ari hanabona ya modoka iriya niyo bambwiraga irimo ikigezi cya nabi iriya uyu guhindukira abona Nando hey ndapfuye uyu aramwomeka hey bimeze bite FBI zingira n'imodoka bano nibo mwana uburyo bakatamo imodoka ukabona ko perimeta ari ingurano vayo bimeze bite katanu kuri kiri gisambo bimeze bite gisambo cyurirano wambonye se uyafayo hey vayo tondagira hano urakurikira do urebe niki do tarajya kure buretse punch iki gisambo gifite agasuzuguro kirakubita fande wa FBI udupfunsi two ku matama baranigana bose bakoze kose bose ni abagabo hasi barikunenga amuginga we mani mwibeshye cyari kubabwira timwibeshye arafuna muginga we do buretse hasi yo dore umugeri wo kukibona fande muzima sha ntubikore I didn't kill Baker. He shot him point. And my lady friend, he went after her. I don't know. Nivens put her in the hospital? Why would he do that? She has against him. You want to do the right thing right now? He dropped the gun. We take you in. Sure the truth comes out. I give you my word. What's your name? Myers. I talked to you on the phone, didn't I? What are you thinking, Tom? I'm going to make things right. Wait. Ibintu ngiye kubikora mu buryo bwanjye. But his partner. Nivens yakura imbarutso arasa mugenzi wanyu. Gusa na agent hora birimo ariko we ntago yarashe. Iyi ni imbunda ya agent hora nari mfite. Wa undi bari kumwe. Bita Joe. Do. Katururi. Sheri wanje bamurashe kandi sheri wanje ateye nka gitari ya bazi za gitari za bazi mujye muzibona sasa umusaza yarakaye kubwiyo mpamvu do Grace Hospital, please. Yamagaye kuri bya bitaro Grace Hospital. Yes, please connect me. Hi, I'm looking for Annie Wilkins. Ndashaka kwitwa Annie Wilkins. Yes, she's a patient. Yego numurwayi aho ngaho. Thank you. Hello, is this Annie's room? Iyi ni mu cyumba cya Annie. Can she talk? Yavuga? Yes, I'm. Yego ndi famiye ndi muri famiye.
guhamagara aho yasize umukobwa ku bitaro yumva ukameze. But she's okay. Ariko ameze neza. She'll get better, right? Baraza kumira sawa. Oh, good. Byiza. That's fine. Ibyo ni sawa none, ibyo ni sawa. Later. Thank you very much. Yeah. Katururi. Yeah. Doing here. Turakora cyane. We need to make sure she didn't make it. Tugomba kumenya neza kuri mukobwa atari bubeho bakamwica nawe. Have a pulse. You're gonna do it. Wambwiye ngo yapfuye ni uri bujye kumurangiza rero. Uriya mukobwa nari kuba namwici nakirara turega. It's gone way too far. I don't want any part. Man, bino bintu biri kugirengera bikajya kuri cyane buryo nabishakagamo. Sawa. Kure yimbunda. Don't blame me if your kids hate their father. Nondenganyerera abana bawe nibazakura batabona se warafunzwe. Yakomezayo. Yeah. Aziri mu bitaro baje kwica sheri w'umusore. Debere baje kumurangiza. Bwarakeye. Urukerera barakwereka. Mugabo yibye ikindi kimodoka. We ni igisambo nyine cy'ikinyamwuga. Ya kandi kamodoka ni iki niki. Bimeze bite? Yeah. Looking for me? Uri kunshaka fan. Where's your partner? Umwunganizi wawe ari. Fande bamuhaye amakuru. Cya gisambo hari amakuru cyamuhaye. Ni Nando. Vayo. What's with the leg? Just got thrown out Akaguru wabaye iki? The window. Ni cyagiye manuka mu idirisha. Navunitsemo. Barabeshya bamukubise mu kazi. Plan on getting rid of this? Kind of morbid. Call it motivation. But tell me something. Gira icyo mbwira. It's Tom Dolan. Uyu Tom Dolan ni. Finger at you. Kuki ari kugutunga gatoki? I mean, why do any of these crazies do the things they do? Abantu babasazi rero ntago bambaza impamvu bakora ibyo bakora. Ibaza ariko. Hate that? Ibyo ntago byanga. Ask a question, you get a question. Iyo umuntu akoresha ikibazo nawe ukamubaza ikindi. He said on the phone. Stealing. Ibintu yavuze kuri telefone. Attacking his girl. Kwiba amafaranga kwataka sheri we. Byose si ukuri habe na gato. Where's the money? Amafaranga ari mwibye. The money Yaye mafaranga my partner died for. Amafaranga yatumye umwunganizi wanjye apfari. That made Sharon Baker. Amafaranga yatumye umugore wa Beka aba umupfakazi. Ayo mafaranga ari mutwe wa kira gisambo kirabeshya. Nta mafaranga tuzi. Barashaka kuyarya. Menyuwe nawe yashakaho Nando. Lost this. Ndakeka imbunda wari wayitaye. Wayitaye. Igisambo nicyo cyayimuhaye ngiye n'imbunda y'uyu. Dore kuna muri wakikurikiwe. Yes? No, we're good. Hari ikindo yabe imeze sawa genda ntiwari John, John. You have a new plan? Ufite umupango mushya. Same plan, family man. Umupango uracyari wa wundi. Some kind of threat? Uri kunera ubwoba. Does it need to be? Ni ngombwa mba guteresa ahubwo. Katururi. Dore ukuntu ari kubacunga bari abaginga bari amafaranga bonyine nanjye ngombe n'igihe. Muze ari hano. Hey. Uyera ryami.
What's wrong? You awake? Ikibazo cyuri maso. Your energy. Ndikumva ko nawe utarasinzira. Uyu yaje kuryama ni wa wundi nubwo bari kumukoresha biriya bintu waba yumva bitamuri mu kuntu. Go back to sleep. Sinzira. It is, just do what feels right and it'll work itself out. Wewe gikora ikintu cyanyacyo ibindi byose bizajya bikora. Yeah. You remember who taught me that? Uribuka umuntu wanyigishije iryo jambo? You. Ni weho. Ati gikora ikintu cyanyacyo ibindi byose bisige bizajya byikora. Kibi ni uguhemuka. Just I realize I work too much. Naje kubona ko nkora akazi kenshi pe. Trying to do is give us a good life. Ngerageza ngo gushakira ubuzima bwiza family. It's more than anything. Of course I. Ndagukunda we n'abana kurusha ikireke cyose. No matter what happens. Icyabi ikireke cyose. I swear you and the boys will remember that. Ndagira ngo we n'abana muzabyibuke ko mbakunda. Akiraho yumva mu nzu yari gitangiye kunyiganyiga. Hari wababwiye ngo ndabazi? Hey! Bamenyereye sheri we. Uyavayo. Don. Rimwe! Do! Wa mujenga we! Fatano! Hey! Yahageze! Urashaka kunyica? I'm a retired bank robber, not a murderer. Igisambo kibaga narabiretse ariko nago ndumwicanyi. Nyene bufasha bwawe. Iki nagufasha? Ko karo afite byinshi byo guhomba wa mujinga we. Afite byinshi byo guhomba. You and I both know this wasn't your doing. Twese turabiswe bene atari we wabikoze. Ntago ari warasha abantu mugenzi wawe. Nivens. Ariko wari uri kumwe na Nivens. Idea. Igitekerezo kibi kuba mwari kumwe. It wasn't supposed to go down like this. Niko byagomba kumera. To get hurt. Nta muntu agomba kubabara. Baker and I panicked. Nivens yarashe Beka tutabipanze. Nahise mbona ko atari byo. But at that point I had no choice. Gusa namahitamo nari mfite nyine. Now, pal. Gusa ufite amahitamo nona. To prove my innocence. Ukagaragaza ko ndengana. I have the security footage from the storage place. What? Mfite amashusho yafashwe muri ya storage. Nivens ntabyaze. Off your girlfriend when he wasn't looking. Iyo ayo mashusho yakuye mu ikote rya sheri wawe. Ayo mashusho ndaza kuyakenera. Yes. Mbwira amafaranga ari. Mwayahishe. Annie. That's your girlfriend's name, right? Niko sheri wawe yitwa. You gotta get her out the hospital. Genda umukure mu bitaro. He's gonna kill her. Bagiye kumwica nawe. Kiraza kumwica. Sheri wawe genda umukure mu bitaro. Uyu mugabo nubwo yari ari mu kigare kibi kumuri kumwe n'umuntu agakora ikintu. Kabagira ngo nawe ubigize mu ruhare. Gusa yamugira inama ati nimbura umunyabwenge. Sheri wawe mukure muri biriya bitaro. Kiraza kumusangayo kimwice. Bimeze bite rero? Umugabo yise aza ku bitaro. Gitaraganye. Yeah. Zano. Yaje hano kureba sheri we. Hey, you're awake. Wakangutse. How you feeling? Urumva umeze ute? Ndumva ameze neza. Nishiriwe mu bitaro. I need to get you out of here right away. Mfite kugukura hano none aho igitaraganye. Okay. Katururi. I love you. Ndagukunda. How could you not? Gute utankunda? Mva umugore ariko hano uburyo nawe atwika. Ati ndagukunda. Gute utankunda ubundi? Hold on. Do. Myers, it's Tom Dolan. Myers, uyu ni Tom. Cyagisamba. I didn't expect that. You kidnapping your girlfriend. Ntago nari nzi washimuse sheri wawe. Aho ntago yararinzwe. You're right. Ushobora kuvuga ukuri. Safe now? Yeah. Isa nararinzwe. Well, she had nothing to do with the robberies. Umenye ko sheri wanjye nahuriye n'ubujura. What comes next?
ndetse nahuriye n'ibiri buze kuba nyuma. Niki kigiye kuba? Byabyiza utabimenye. Tom, come on. Nakazi kanye kubimenya. Let's get together. We talk this over. Reka bino tubiganire mwana. Umugabo yaje guhaha. Narabigerageje ngo nganire namwe mu nyima matwi. Ntago byakoze. Sinabaganirije. Ubu nongeye gukora mu buryo bwonyine nzi. Bakoramo. Buryo azi nubuhe. Ati nagerageje kubaganiriza mwanga kunyumva. Ngiye gukora mu buryo bwonyine nigiye gukoramo. Nanjye buri abantu mbatwaraga hori batabishatse mbata mu bihano. Nkora mu buryo bumwe nigiye gukoramo barabuzi. Ndi mu bintu bakinisha bakibagirwa ryaye. Nta muntu numwe wigeze ukinisha kumvuga nabi ngo mugwa amahoro. Mwarabibonye we. Nta numwe. Bishobora kumugwa amahoro mu minsi birakibivuga. Ariko nyuma yaho muhitamo mubura. You worked before. Ntago nigeze nkubona nari mukora. Ndi mu kazi sheri. Oh, I know it looks complicated. Nabizi urabona bisa nk'ibigoye. It's just wires. Nyine ni ibintu by'ibitsinga nteranya. It's chemical reactions. Nakubitamo ibintu by'chemical reactions. But knowing how to blow stuff up, it's Mbega nuko muturitse ibintu. Ndabona ari byiza. Uri kumwe na sheri. Ni umugabo utuje ubona w'umunyamahoro shawu kandi ibintu ari gutegura ngo ni ibintu biturika ariko ari kubitegura nyine ni ibintu duteranya nyine. Urebye nyine urabona kiba kivuga neza wagira ngo ni umwana nta mwana umurimo. Nufungwa nzajya ngusura buri munsi. Like start seeing patients. Kugeza igihe nzatangira kubona abarwayi. Nzaba muzi umugore wibuka arangije amashuri ye. Urakoze. Umugabo nibicama akagaragaza ko atari we wishurira mu polisi bashobora kuza kumuha cyagihano cy'uko yari ibyo kimwe yashakaga nibyo ari umugore ari kuvuga. Ati baramutse bagufunze najya ngusura buri munsi. Katururi. Umugore arabyutse. Kuri biki? How'd it go? Late night, but without incident. You should be in bed. Wakabaye uryamye. I'm coming with you. Turajyana. Oya ntago twajyana. It's not up for debate. You're right. Ntago turi biganire. Ahantu ngiye ni habi cyane. Rero wijyayo. I have to finish this. Bino mfite kubirangiza ani. Nahuze ndi umusirikare. Do. But I'm sorry, I refuse to stay here. Ukora ibyo ushaka ariko ngiye ntago ngumano wane. Kuko ndibaza nimba uzagaruka. Byambabaza utagarutse. Katurore. Umugore ngo bagiye kujyana. No rukundo. Uri kubakoresha. Mu gitondo yaje hano. Nagerageje kuganira na FBI ku neza barabyanga. None reka nkoreshe ngo ubundi buryo bwonyine nzi bwo gukoramo ibintu byanyu. Ubwo buryo nimba ruwe ikigoryi cyabyutse mu gitondo kiri gusiga umugati kitonze cyica abantu yati none se kumba ngomba kurya. Defense. Was a chance at a normal life, right? Icyo nashakaga na amahirwe yo kuba ubuzima bworoshye na sheri wanjye. When you rob banks for living. Wibye banke warangiza ukabanga urashaka kuba ubuzima bworoshye. Nyine nakoze amakosa. Didn't belong to me. Natwaye amafaranga atarayanjye. You screwed up. Ariko nashatse gufungwa ngo mbihanirwe unyangiriza amahirwe. Wishe inzira karengane. Ndashaka iki? I want to clear my name. Ndashaka izina ryanjye risukuru. A full confession from you. Ndagira ngo ugende wemere ko ariwo kuhisha abantu atari njye. For me to confess to something I didn't do? Urakeka ngiye najya kwicuza ibintu nakoze nishe ndese. Pal, if I had the 3 million, I might. In that case, I suggest you just run. Rero nakugira inama nibanze kujya kwicuza. Hunga. 9 8 7 6 5 gatanu namubwiye ati nibanze kujya kwemera icyaha sohoka mu nzu wiruka 3 oya bitekereza 2 1 karatore kivayo nyubako yacu yose cyavunikiye barayituritsa uyu mugabo nta mikino agira harayiye baby sheri sinakubwiye ko ntumwikase kumbura twika jya ahantu undi ntago hajya habura umuriro sheri uyu mugabo aratwika bamenyereye umugabo witurije sheri uratwika imeze nka Rocky ahita yikina kugira ngo shera mukunde inzu umugabo yavunikiye iki barayitwitse gerageje neza agatafari we iyo nshaka kupfa nari kubyemera witeguye kujya kwicuza icyaha cyangwa ntabwo uri bwicuze aranga aramukupa aragukubye mbega sheri uratwika ngiye ndatwika ahita nimanukira bambonye ariko uzi ko utwika hari ikintu nshaka kunkorera icyo ari cyo cyose sheri upfa kuba utwika mbibonye yamuhaye urufunguzo mbara urw'iki do kizano do cyajano gifite n'ibintu by'ibinini kinywa utamenya nimba ari iby'iki
buriya ni ibyongera akanyabugabo telefone kuri uyu yanga no kumwitaba aritaba meze biti imipanga irahindutse. What are you talking about? uravuga ibiki? The girl, this pyro lunatic Dolan. uriya mukinga ni umusazi. What happened? byagenze bite? He blew up my fucking house. bantwikiye inzu mwana. You deaf? He blew up my house. uri gipfamatwi inzu yanjye barayitwitse. Where are you? uri he? I'm at the spot. All right, stay put. ndi ahandi tuza. You there? ndaje tuhahurire katurori. umugore yaje hano bimeze bite? kumva umugore ari hano bahamagaye nandaza murebe bahurire katurori. iyo mwafande byibura bapfa kwizera mu nta uri hano sibyo? He's not a bad guy. I know you may think that given that everything that's happened, but he's not. ntago ari umuntu mubi nkuko mubikeka. Good man. ni umuntu mwiza. He's got a good heart. ndetse afite n'umutima mwiza. How are you feeling? urumva umeze ute? Better. meze neza kurusha. Thank you. urakoze. Who's your friend? iriya nshuti yawe yitwa ndetse? yitwa Rafati Kaboyi. nanjye ndahari. She's my dog. uriya ni Kaboyi ni iki? Of the K9 unit? Yeah, I guess she is. All 15 pounds of. Is there a reason why we're here? impamvu turi hano ni iyi. Security footage of Nivens and Hall taking. hano hari amashusho agaragaza Nivens na Hall baba agent banyu bakura amafaranga mu hano. Yeah, that is a problem. gusa ni muri buze kwemera ko ari amafaranga kuko ibyo bakuyemo n'ubundi byari mu bikarito. katurore arangisha mukingurira n'ahandi. yashaka ko n'aya mafaranga yandi mbayabaha za miliyoni 6 zindi dorano yari zitsibye. bara rero kuko inote nkuru bagira ari 100 usanga amafaranga ari menshi cyane. ubona ari ibikarito byinshi. nano kuko inote bari ya 5 n'amafaranga nyine abamake. amafaranga bayahaye umupolisi ntaya nyayo subu. umugabo amafaranga yose yibye ngo nta na 5 yigeze aryaho. ntago yibaga ngo ukashaka amafaranga. yawe yibaga kuko yumvaga ngo byatumaga yumva ari muzima. yumvaga bimufasha gutwika n'ubundi nta bukwa azakora. akavuga ati ubundi wahatwika Afurika igasarira rimwe. abantu bagira imyiyongozo itandukanye. umuntu akiye amafaranga yakeneye ati ndumva biryoshye kwiba wana yose yabika. amafaranga y'iby'imyaka 8 yose aracyuzuye. How you been? uyavayo. Thumb and index finger, slowly. kura y'imbunda ya witonze ucece. kari Against the wall. mwese ku gikuta yabafashe. You're not walking out of here with that money. Not yet, I'm not. ntabwo uri vano ufite amafaranga. It's never coming? I've got the security footage, prick. wa mukinga afite amashusho ya kamera. What do you do? ko kura yafite. Partner gave it to me. muvandimwe umwuganizi we yampaye ayo mashusho. ikigoryi wananze. wari uyafite ayo mashusho ntayagira se. ikigoryi we. It was on the girl who's supposed to be dead. Are you stupid? You're on that fool. Never mubwiye iby'umukobwa n'amashusho amwa. For going along with this, thinking that the money made it okay. gutekereza ku mafaranga gusa nibyo byatumye ukora ibintu byose. He didn't deserve to die. ntabwo yari akwiriye gupfa fandi wacu wamwiciye iki. The right thing and I didn't do it. nari mfite amahirwe yo gukora ikintu kizima sinabikora. ni gute nabaho kurenza uko nisha abantu. My wife and my kids. gute najya ndeba umugore wanjye n'abana banjye mu maso babwira ngo nishe umuntu. we birahagije do bajyaho baraserera do birahagije. kura yindi bunda sasu hey do kirashe mugenzi wacu. masasu ni cya Nivens. masasu mu nyubako hey katurori hey masasu katurori. kuramo magazine ashyiramo indi yitonze. uyu ni umusirikare aramushirana ndapfuye. afite indi ntago yagenda nyimwe. hey kivayo do faya mu nyubako barabindana do barabindana faya barabarana do faya hey umugabo acaho n'umufunga ucanaho pakiye igikapu ariruka. muze yasigara hano
baginga tuzababanaho gute baranamurashe ze isasu iramufashe arakurikira kigabo arakibona kirenga do kirayatwaye garukano ndapfuye I got you, didn't I? ndagufite sibyo How's traffic? Traffic? Ambutiyaje imeze ite Called correctly. Windsor's down to 1 lane. Had a good guess, or you tracking me? bivuze ngo uza ahantu ngeze ndi kwabona Minimum. What are you talking about? uravuga ibiki The second bomb. mu modoka irimo harimo igisasu nyagasani There's no bomb. nta gisasu kirimo Oh, what, you gonna turn 3 million in cash into confetti? bivuze ngo amamiliyoni 3 ngo imodoka ugiye kuzituritsa zishye Anymore. njye ntabwo niteye ku mafaranga rega reba munsi y'intebe wicayeho munsi y'intebe ya shoferi ukoraho yikangamo munsi y'intebe yicayemo harimo igisasu umugabo ari no kumureba hagiye ndabona uri munsi ya 5 parika y'imodoka komeza imbere y'utu parika komeza imbere y'utu parika aca muri 5 katururi umugabo aparika imodoka hano munsi y'intebe yicayeho harimo igisasu harimo umusego ibi ni bya bisasu ahagurutse imodoka yaturika hey Sche umugabo yicari hano Agent Nivens. agatorero Agent Nivens icyo gisasu gikurikira nyine pressure nusohoka mu modoka igisasu kiraturika kuko harashye They put it together on the fly, so it's fairly unstable. kandi nunabyinagira byatari nabyo gishobora guturika iguma hamwe Never know what's going to set them off. kandi icyo gisasu ni kimwe mba nakoreye mu rugo nta nubwo cyakozwe neza hari igihe cyane ituritse utarebye neza si wamenya ntago mba nacyitayeho cyane ushobora no kwitsamura kigaturika Sit tight and wait for the bombs. twaye ndiweho nakwicara aho ngategereza ba bomb squad babandi bategurura ibisasu bakagufasha naho ubundi uragosorera mu rucaca parika imodoka uyizimye witonze umugabo yicaye ku gisasu yamenyereye umugabo utamenyerwa umugabo yamubwiye ati sinashatse ku mahoro mukabyanga reka noneho nkoresha ikintu nzi gukora kurusha ibindi uyu mugabo akiri umusirikare yategaga ibisasu akanabitegurura nicyo kintu azi kurusha ibindi akura nyine nanjye nta kandi kaziriga nshoboye gukora none se ko nigiye gusobanura filime kumba ikiza gihari uyu mugabo nubwo bamurashe yari yamutezaga kurura amajwi ku buryo ibyo bavuze byose byakora nk'ikimenyetso babirikodinze umugabo avuga ngo amafaranga narayatwaye avuga ati wa muginga urangambana ibyo bavuze byose yari yabirikodinze mbega ibimenyetso birahari bimeze bite rero barakwereka umuhanda leta yaragiye irawufunga irawubana abashinzwe kuzimya baje ku buryo igisasu bagitegurura banahazimya bano bari kureba bahise bahamagara bomb squad kigoryi cyicaye ku gisasu ndapfuye nabara bategurura rega hari igihe yibeshya kandi waba yambaye yipampye ku buryo fragment zitamugeraho hari igihe arokoka we dore ukuntu aba yipampye igisasu barwanye nacyo bagikurayo What's happening? Bigenza bite? It's a dog. No detonator. You could bang that thing with a hammer all day long. Wouldn't go off. Iki gisasu umunsi wose gishobora kuduturikana nta detonate yacyo ndi kubona. Arrest him. Umufunga umuginga. Muranyumvishije mu mufunga iyo mbeba. Umufunge. Icyaha bamaze kubona ko kimuhama. Amafaranga ari no mu modoka yarayacikanye miliyoni 3 ikimenyetso kiramuhama yari yavuze ko nta mafaranga yabonye miliyoni 3 barazimufatanye mu modoka uko umusore yari yabivuze kigoryi bagitaye muri yombi polisi bavuze ngo igutaye muri yombi ni kuri igutwara wayabonye yombi none bavuze ngo yamitambikanye nicyagiye muri pandagari baguseseka mu hasi njiramo hera nibyo bita kugutambikana naho muri yombi bagutwara kuriya simujye mubabona ngo yafatiwe hanze y'Amerika turi muri Amerika niki muri Amerika buriya baragufunga agashya do kumbe nari n'ikindi kimenyetso bohereje hano uriya mukobwa agomba gupfura ikigoryi amasha yadufashe n'amajwi yabo arimo hano kumva ko amafaranga yari kubigira neza ukarasa beka ntabwo yari afite gupfa
amajwi y'abantu baba yazi nabonye amahirwe yo gukora ikintu cyiza ariko sinayakoresha yarabyiyumviye ko ni Venise ari we warashe Beka n'amajwi bayohereje ni gute najya ndeba umugore wanjye n'umwana n'abana banjye mu maso siko nisha abantu ni wa mugenzi w'ubwo yavugaga amajwi bayafashe Kaboyi nawe yarabyumvishije arumirwa n'abapolisi mujya murasa abantu arabyumva kirabyumva do Kaboyi do yarabyumvishije abona kuri ya musore rwose koko kubera urukundo yari yemeye guhinduka akava mu nzira mbi yo kwiba akakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ako rukundo rugize abantu imbwa koko ubi igisambo gitanze miliyoni 9 z'idolari ngo bagifunge kubera isadunda. Sha iki gisambo gisebeje amaniga yandi yiyibira. We go easy on him. Muri bumworohereze. I'll do my best. Ndakora uko nshoboye tumworohereze. Mbega bari umufunga ariko bumworohereze kuko yari yarigeze kwiba kera. It's for you. Iyi ni yawe. Tom? Tom. Yeah, it's me. Yego ni njyewe. Taking down Nivens the way you did. Impressive work. Uburyo Nivens wamushyize hasi watwemeje twese. Circumstances were different. Baye ndutanga akazi nagwa akazi. Sha ntago nakemera. Myself in. Ndashaka ko mumfunga none ndi tayari. All right. Sawa. How do you want to play it? Tubikore gute? Playtime's over, my friend. Igihe cy'imikino cyararangiye. Left. Reba ibumoso bwawe nta mpamvu y'uburyo bwo kujya gutegura ibintu byinshi ndi hano ibumoso bwawe. Ati igihe cy'imikino cyararangiye tugegereza mu mfunge. Nzave gereza nibanire n'umugore wanjye mu mahoro ntacyo umutima ucinja. We nicyo ashaka. Kubana na sheri we ntacyo yamuhishe yumva nta ari icyukingo cyo mu Rwanda. Ohoho. Wamuginga we zira miliyoni 9 zitanze ute ubusiyuza tukazirya. Nivens' car. Not my best. Kira gisasu washyize mu modoka se? I know. Ntago ari cyo gisasu kirenze nakoze. Nta ditonete washyizeho. A lot of stress. Nari mfite stress nyinshi niyo mpamvu nta ditonete nashyizeho. Mbega kira gisasu nta nubwo cyari guturika. The cash? I did. It's a lot of money. Nabonye amafaranga menshi pe. Twayafashe. Must be one special one. Menye uyu mugore adasanzwe pe. Umugore utumye ugiye gufungwa ugatanga amafaranga angana kuri. Yego uyu mugore ntagasanzwe. Iki nicyo bita urukundo. Filime bayisenga igisambo cy'ikinyakuri. Baza igisambo cyemera ati mumfunge n'amafaranga yose nibye muyatware ntago leta ikizi nta nani izagikura kubera umukobwa. Sheri genda bagufunge nzagutegereza. Ega n'ikizere kiba mukavuga ati uyu mugore byibura ndagiye bamfunge ndabizi nzasanga ntegereje. Ubusuri shuwi ntako watanga uriya mufungo ukajya na gereza ukazasanga isadunda igihari. Hano turi muri Amerika. Ya filime rero nuko igenze bakitaga Honest Thief. Nje banyitoroka nk'ibisanzwe Imana bamugisha ndabakunda cyane. Abanzi ntago bangiriranye bamenye ni banshidikanyaho. Mwibutse ukeneye kwamaza amagara kuri ya nimero yacu. Ya nimero itishyurwa 0785. Babyeyi. Reka mbereke ahantu honyine hizewe. Iyo utabonye visa tugusubiza amafaranga yawe. Ndetse buruse ziri gutanga umwana akajya Canada akajya mu gihugu cyose ashaka kigira ubuntu. Education Limited iramenyesha ubyifuza wese uwarangije amashuri yisumbuye ko ibafitiye full scholarship, partial scholarship ndetse n'akazi mu bihugu bitandukanye harimo Canada, Amerika, UK, Germany, Australia, Poland, China n'ibindi bihugu bitandukanye mu byiciro byose harimo diploma, bachelor's degree, master's degree ndetse na PhD. Turabibutsa ko turi intyoza mu gushaka viza z'ubwoko bwose mu gihe kitarambiranye. Umwihariko wacu dukurikirana abatugannye kugeza bamenyereye bakabona n'akazi mu bihugu baba bagiyemo. Wifuza serivisi zacu wasura urubuga rwacu ari rwo wa@besteducation.raw cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero zikurikira 0788 86 06 52 cyangwa ukadusanga aho dukorera mu nyubako ya Chic floor ya mbere ku muryango B17.